Evo te stepenca, mić tu rečetnu sa stola, prala sam prije pola sata. Evo, dragi moji gosti, mili moji gosti, slušajte, problem je veliki, tema je jako ozbiljna, pa molim da se upregnete, jel, da odgovorite nešto smisleno, da ne trkeljate bez veze, jel? Tema je, dakle, natalitet u Hrvata. Kako to da nas ima samo 4 miliona od 7. stoljeća? Kako povećati broj djece i natalitet u Hrvatskoj? To je velika i ozbiljna tema. Alo? Šta me zoveš kad radim u emisiji? Pusti me. Dakle, kako povećati natalitet, Šime? Pa čujte, zapravo, to što Hrvata ima malo, to su samo muškarci i manjak novca. To su krivi muškarci, jer oni neće raditi djecu. Normalno, kad oni, ne znam, idu u kockarnice na nogomet, ovamo, normalno, niko neće raditi djecu, a osim toga su i naši muškarci ružni. Daj, Šime, ne trkeljaj gluposti, o čem pričaš to? Pa šta je tebi, čovječe? A šta je, ti misliš da zapravo su žene krive za sve, jel? To misliš? Voverka, Božja ženo, slušaj šta ću ti reći sad, pozim. Današnja žena, ona hoće nešto, slušaj me sad dobro. Današnja žena, ona hoće biti muško, a ne ja, recimo ona će biti muško, a ja da budem žena, kod će da ja kuham, ne kažem, znam ja skuhat dobrih stvari, ali ona hoće biti muško, ona hoće biti šef, a ja da kuham, ja da budem žena, a ona hoće biti muško, a ja žensko, znači neće rađat, neće ona biti kuhat, perati to, ne znam što žene rade, nego ona hoće biti šef, policajac, u Saboru biti tamo predsjednik, a znači ja trebam biti žena, a ona će fino biti muško. Ma daj, Rojs. Daj, Rojs, šta ti je? Pravu, žene trebaju biti. Čekaj malo. Žene trebaju biti. Čekaj, brat, šta žene trebaju? Žene trebaju imati svoju slobodu. Ma nemoj da ona radi i pere, da ona radi, rinta i pere, a ti ćeš pit pivo ispred dućana. Ali neke druge mora žena raditi. Koje druge? Policajac, recimo. Ma daj, čovječe, o čem pričaš? Problem je nataliteta. Da, ali može ona stići rađati i biti policajac, zato me. Tišina, nijedne više da nisam čula. Dobro. A sad čujte šta Talijani misle o Hrvatima. Ima vas malo. A sad zašto? A ako mene se pita, onda zato je kriva žena. Ona je kriva. Kriva je hrvatska žena, ti nisi muško. Ti ako si muško, onda dođi reci, ženo moraš rodit sutra žensko. Rodi žensko, muško, šta hoćeš samo rodi. Marš! Ti ćeš napravit. Ne znaš Snješka napravit. Mislim u vezi ovog problema s natalitetom da sam tu dao dobar prijedlog, evo baš mi je tu na stolu, recimo o čem se radi. Radi se o tome da bi država ipak trebala uzeti u svoje ruke, jeli, probleme nataliteta. Kako? Lijepo, recimo dođe policajac, u spavaću sobu dođe policija i dok ti ne napraviš dijete, recimo ti radiš dijete, a policija čeka pred vratima i dok ti napraviš, policija provjerava da li je žena ostala trudna, nekako provjeri, ne znam, ali ti moraš napraviti dijete, nema više ja bi, ja ne bi, ovo ono, dečko moj, moraš je napraviti, kako ne znam, ali napravi. Šta ja znam? To treba biti više romantično, nema romantike. To Hrvat kad dođe kod svoje žene, on treba lijepo, uđe u nje u sobu pa Hrvatice, hoćeš da radimo djecu Hrvatice, a ona normalno da će skočit 100 miliona Hrvata bi bilo, samo da su više romantični ko ja, recimo. To moraš doći ženi pa reći pa daj malo, pa ovo ono, pa bilo bi Hrvata, ko Rusa bi bilo Hrvata, ko Rusa najmanje. Dobra? Di ima Hrvata još? Bez veze, ha? Dobro, ha?